Özbekistanda Kırgızlar kanday жашаганын sizler öz közüңүздөр менен көрүңүздөрчү. Алеге мага окшогон бакырчаак, кыйкырчаактардан экенсиз, а? Gözümdün үйün толтур, ой балпайып төрдө отурса. Aynen Atakem. Aferin, aferin. Toylarımız Kırgızca olur. Assalamu alaikum urmаттуу Tez Kavar kanalının körüçülörü. Жалпы биздин мекендештер, коңшу Өзбекстандык бир туугандар, саламатсыздарбы? Мына мен учурда Өзбекстандамын. Өзбекстан Республикасы Андижан облусу Жалакудук району Пахтафронт деген айылдамын. Бул Пахтафронт айылында 500гө жакын кожолук кыргыздар жашайт. Бул кыргыздар үчүн өлкө жетекчилиги, тагыраагы Андижан облустук прокурору баш болгон өлкө жетекчилиги өтө сонун бир биздин кыргыздар үчүн жакшы шарт түзүп бериптир. Айылдын көчөлөрүн асфальттаптыр. Мындай жаңы мектеп куруптур. Буга чейин өзүнчө чыгарылышта бул мектеп тууралуу көрсөттүк эле. Азыр айылдын эли менен жолугуп, жаңыланган асфальт көчөлөрүн бир катар көрүп чыгайын деп атам. Сиздерге ушул жаңылыкты көрсөтөйүн деп жатам. Өзбекстанда кыргыздар кандай жашаганын сиздер өз көзүңүздөр менен көрүңүздөрчү. Өз көзүңүздөр менен көрүңүздөрчү. Буга чейин эсиңиздерде болсо мен 4-5 жыл мурда ошо Өзбекстандын Манас деген айылына барып, Шавкат Мирзиёев өзү көзөмөлдөп 45 күндө айылды шаар кылып койгонун көрүп, ушунчалык жүрөгүбүз жылып, төбөбүз көккө жеткен эле. Бүгүн дагы Жалакудук районуна караштуу ушул Пахтафронт айылына келип, айылдагы ийгиликтерди көрүп, төбөм көккө жетип турат туугандар. Айылдын эли ушул жерде азыр. Мектепти көрүп чыктык, эми айыл көчөлөрүн көрөлү. Биз менен чогуу болуңуздар. Ой, машалла. Мына айылдын эли, энелер, аталар ушундай жайдары бизди күтүп алышты го. Машалла. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Ден соолук жакшыбы? Рахмат, кадам. Айыл башчысыз сиз, а? Атыңыз? Махаматжан. Махаматжан. Махамат кадасың. Болду. Айыл башчысы, аталарыбыз менен учурашайын эми. Кандайсыз? Жакшысызбы? Амансызбы? Ооба. Жакшы отурасыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Тынч аман, жакшы жүрөсүздарбы? Чарчабай. Жакшыбы, тынчсыңбы? Тынчсыздарбы? Мана ысык балакесиң, көзүң чакнап турат. Машалла. Элди башкарган адамга окшойсуң. Өмүрүң узак болсун, тынч бол. Сайраган тилиңи өткөз элге. Атаңга рахмат. Рахмат, Аллах разы болсун. Өзүңүздөр кандай? Көзүң айтып турат. Машалла. Кандай, жакшысыздарбы? Ден соолук жакшыбы? Чарчабай жүрөсүздарбы? Ой, энелерим. Келиңиздерчи, колуңуздарды кармайын, а. Жакшы жүрөсүздарбы? Ак элечек кийген энебиз төрдө курманжандатка болуп отурат кой. Кандай, жакшысыздарбы? Кандай, жакшысыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшысыздарбы, эжелер? Ден соолуктар жакшыбы? Оо. Энелерибиз мындай. Караңыздар, боорсоктор менен, а, машалла, мына караңыздарчы. Сону эле. Жаңы эле бышып тура кыздарбы, а? Азыр эле жеңемдин казанынан чыкты окшойт, а бул, а? Бuyakta жаштар турат. Бу айылдын жаштары экен, а? Айылдын жаштары. Мына айылдын не көчөсүбү, жүзүм зарыбы бул, буяка качып турумчу. Бул не жүзүм зарбы? Бу жерден не ЗАГС өтөбү, не өтөт? Жок, бу жерге бак кылмакчыбыз. Жүзүм кылып. Эки жагынан, биягынан. Buyagın ne? Buyağa mayıl. Oy boy. Bu ayılmış şahar mı bir yere? Nasipse şahar olup kalsın. Вообще zor go. O жүзүм зарды караңыздар. Айылдын көчөсүн. Мына асфальттар жаңы басылдыбы? Жаңы басылды. Насипте жаңы жыл күнү басылды şu асфальт. 31-күнү Кудайдан насип саарлап басып чыгып кетти шуну. Bu жерге эле Кудай кылып şu жолду Ютуп чыгарып койгон болду. Кудай каласа насип. Зор болуп тура? Жакшы. Зor болуп тур. Айылдын эң аксакалы ким? Келгиле, жаштар. Мына жерге келип тургула силер. Келгиле мына. Мына өткүлө.
Yo'qda ketib qolgan. Mana. Eng oqsoqol mana shu bo'ladi. Ya kelgan, o'sha yoqqa o'tib turgan mana tushki izlari qaranglar. Ya sonim bo'libdi. Ya jana ayıl oqsoqol kim ele? Bormi? Ey, men aytay to'xtayman. Hozir o. Mana qarab tur. Ha. Sen mana eng oqsoqol bir og'alarimiz bor. Qadir aka deb. Ikkinchi oqsoqol men. O odam hozir bu yerda yo'q ekan. Ha, maşallah. Gaving bo'lsa aytmayman. Men sana qanday so'zing bor? Gaving bo'lsa aytaman. Qancha yil bo'ldi shu yerda yashaganingizga? Shu yerda tug'ilgansizmi? Shu yerda tug'ilganman. Shu yerda yashagan. Mana 73 ga kirdim. Ha. Elim yurtum deydigan qiyqirganlarning biri men. Haligi menga o'xshagan baqirchaq, qiqirchaqlardan ekansiz ha? Maşallah. O'zim aytdim-ku, ko'zing menga o'xshab turadi ko'zingda shu. Men dağı qartaysam sizin yaşingizga jetsem tars kiygan sizga o'xshagan oqsoqol bo'lsam kerak. Aniq bo'lasan, aniq. Ha, sizin yaşingizga jetkizsin. Aynan ataka. Aferin. Tinch bo'l. Zo'r. Hozir bundan keyin menga beradi. Shu turib. Hozir qancha yoshdasiz? Qancha yoshda? 73 ga kirdim. 73 dasiz. Suylayim bu. Ha, gapirmaysan. Men uqmay Suylayver. Endi Ne götürüp olayın? Ne desem bo'ladi. Endi kim o'zi maqtaydi. Endi shu eldan elim yurtum deydigan sayrashmay tur. Elim yurtum deydiganlarning biri men. Hech elga yomon elim ham meni hurmat qiladi. Maşallah. Shu rahmat. Sizlar kelib intervyu olib o'tasizlar. 2-3 marta yemeğe chiqdim. Televideniyega. Yosh uzunlikka chaqirib komissiyalar bo'ldi. Endi baya ko'pchilik ishda suylayin dedimlar. Menga so'z berishmay qo'ydi men kattaganlar. Haliga nima qilish? To'g'ri gapda mana birinchi komitet. Bizga bir nima desa bo'ladi? Bir prokuror latini va bir prokuror. Marufjon aka. Ha, o'sha prokurorimiz bizga shu elda madaniyat olib keldi. Uylarimizga telefonlar tushirdi. Hamma yo'q endi. Elimizda el qildi. Shu bir o'sha prokuror endi. Ömrü uzak bo'lsin. Ömrü uzak oxiriga qadar aytayin. O'sha ana shu inson elimizda yaxshilik qiladi. Eng birinchi biz elimiz özümüzden başlayın. Bizde paktarın elimiz intimak el. Ayılımız Kırgız ayıl. Biz elimizde camanda bakanbız. Bana toru yaptı, torusu. Elimiz şunaka insan. Devletimizde karşı çıkmakanbız. Çünkü intimak elimiz. Balam sen bunu bana hemen şu kandaydır bizge bir yıl yaşlarımız haligi bir balaga cazip endi o'sha endi kim sayrashmay turgan o'shaga yozib o'tdi bir baladan. Ana shuni mana qilib bersam yo'qdi. Yoshlarimizga rahmat. Молодец mana aktivniy yoshlar bor ekan. Yoshlarimizga rahmat shunday aytamda. O'sha kelajagimiz yaxshi. Ana mana o Rossiyada yurgan baldarimizga rahmat. Katta pullarni jo'natdi. Elga haligiga pul berib ovoz aldık. Shunaqa ekanda, masalan shu rayon bo'yicha ovoz berdik. Shunday bir yaxshiliklar bo'lib turdi. Oblastda 2-chi o'rinda oldik. Baldarimizga rahmat birinchi. Elimda o'zim maqtaba kim maqtaymiz endi. To'g'ri. Ha keyin shu bizga bir Alloh berdi bir o'sha prokurorni. Shu inson kelib mana maktabimizni qurib berdi. Juda katta mablag' ketib turdi. Shu endi davlat pulga qilib berdi, qildi-da endi shu. Şunun atasına rahmet dedim keçek. Elge bizge bir şu insanda aytdım mı medeniyet tap geldi başka şu insanda bir kolumuzdan çıkarmayız desek. Men şu kattakellerden sorayın dediler. Kattakellerin hemen kaçıp git kaldı. Nime şu prokurorda şaşırmaydır, seyreşmaydır. Ma bu prokurorda vaktayın dediler. Azrak söylüyor. Ma prokurorlarda vaktayın dediler. Şunu bizge şu ailımızda bizge atalık kılıp versin degen intimasda eldi namıdan aytayın dep kaldım. Oldu. Buna uqtu. Efir arqılı Xudo xolasa. Şuna o'sha insonda atasiga rahmat. Şu bizde şu bizde bir kattakanimiz yo'q. Eng oldimiz mana Sherali Qo'ldashbek Bilgat bo'lgan. Bizde kattakanlarimiz ham yo'q. Endi şu insan bizde olib chiqdi da bunday. Şuga tan berib o'tamda men. Men el tan berib o'tam.
şu balaga şu duamızı versek, Rahmat. şu insandı bizge şu kattakanlarımızda şu kattalar. Bizge şu bitta nima deyman daliginde katta qilib arzimizni o'sha qaytsak hal qiladigan bola ekanda. Bo'ldi, Shuni tushundik. qilib bersang degan niyat shu. Bo'ldi. Ha, Ataga bo'ldi. rahmat. Rahmat. Qoldi bering. Bo'ldi. Bo'ldi. Sizning so'zingiz bitta? Bitta. Maşallah. Rahmat. Rahmat. Siz söylaganda başkalar o'zing javob tur dedingiz-ku. Ha. Endi siz chidab turasiz. Ben chidab. Ha, maşallah. Kelin bu yoqqa o'ting. Yenelerimiz. Ay yenelerim. Yenelerim buna eng jashulu yenelerimiz bu yoqda ekan ha? Ha? Qanday sen aka? Şu arqangizda o'tib, öyle sizni. Xudoga shukr. Atınız kim? Atım maqtım. Maqtum eja. Qancha yoshtasisiz? 80 ga chiqdim. 80'de maşallah. Ayılda en jashulu qancha yoshda kim? 85 ga chiqqan baybichalarimiz bor. Ha, uyda. Uyda. Vay maşallah. 4 var. 4. Menen cho'ngdori. Ondan keyinki men 80 ga chiqdim. 80'ge çıktınız. Qancha ul, qancha kız, qancha nevere çeviri olup ketdi? 5 o'g'lim bor, 2 qizim bor. Ha. Hem nevrelerden esirtegen çok bir nevrem 20'dan aşat, çevrelerim 30'dan aşat. Xudoga Ha. şükür. Ha, yaxshi. Sayız vaqtida ne qildingiz siz? Ne jumush qildingiz? Kolxozga, hökumetke çoğun paydam tegen. Ha. Paxtani жақсы çağ verdim, paxtani pişirip terip verdim. Kurtun tuttum, жақсы emgeklerdi kılıp başım tanılgan. Kolxozdagılar meni sıylagan. Men onları sıylap жүрgönmün. Uşintip pensiya yaşına İştepsiz la? İştegenmin. Pensiya yaşına geldik. Hazır emi murda köçeleriңiz mындай ылай, çılça köçe bolsa керек эле, а? Ооба. Hazır жылтырап күзгүдөй болуп калыптыр. Xudoga şükür şunday Sonun kılıp boldu. koyuştu balдар. Rahmat. Mınağı başçımız, prezidentimiz Mirzayev'e rahmat. Ömürleri uzun bolsun. Baldarın жақсы günlerini görsün. Şu elimizin atası, yurtumuzun atası. Şu mektepçi salıp bergen, şu çoğun balabızga dağı rahmat. Oşonu kılgan işçilerimizge dağı rahmat. Rahmat. Balдарыңыздарга рахмат. Kızmat kılgan baldarımızın bardığına rahmat. Bardığına жақсылық қалаймын. Balalı çakalı olup, baldarına baş bolup, toyların görüp жүргөнгө nasip kılsın. Amin. Aytkanыңыз kelsin. Жақсы күндөрдүн үстүндө жүргөнгө насип кылсын. Amin. Ушунчалык силер тапканы келипсиңер, бизди көрсөтөсүңөр, эл журтка силерге дагы рахмат. Rahmat. Aytkanыңыз kelsin. Рахмат балам. Buna enekebizçi. Atınız kim ene? Kim? Ben Siz de Nartacı. Kim deyiz? Nartacı. Nartacıcı. Qancha yoshtasız siz? Ben 63 yaşdamın. Sayız vaqtında ne jumush qilgansiz? Sağız vaqında şu talada işlegenmin. Ulamalar ulap, elge hizmet kılıp жүрgönmün. Oşko Sulayman Tağı'nı görgönü aylanıp barçı bileniz? Oy, oşta hamma joktu körgönmün. Bişkekке dagın. O nime alaylar gayan barganmın, bari joko barganmın. Oşta baldarım bari oşakta oşta. Biz bu yerdebiz, çalım ököbüz, bitta balam men. Bari jok jakşı. 3 şart yaxşı olup kalıptır ha sizler de. Şart jakşı, rahmat. Sizlerge hem rahmat. Şunçalık bizi silap kepsiңер. Omurun uzun, ırsın aruluk, martabaňar balat bolsun, geleceğiňer keng bolup, şunday jakşılıklarda, hizmatlarda kılıp jüre bergile. Bizi silap kepsiňer, rahmat. Omatyňardy bersin. Amin. Aytkanыңızlar kelsin. Bu yoqda da yeneleriniz var ekan. Süyley turganlar barmı? Ha. Bayağı ırda otatırыңız, korasak. Hazır ırdaysızlar. Rahmat. Buyurqı jıl bizge balıkçılığı ayabay sonun жақсы жыл келdi. Mına mekteplerimiz ayabay sonun bolup püttü. Çoğdorga rahmat, prezidentibizge hem rahmat. Köçelerimiz mınanday ayabay sontikler nime bolup, jollarыбыз asfalt bolup, ayabay sonun boldu. Çoğdorga rahmat. O üylörgө bayraktar ilinip kalıptır go. Üylerimizge bayraklar ilinip. Жақсы, Xudoga şükür. Son. Sizlerge Yaxşılıklar bolsun. Şunçalık bizdi gelip, parkta bağlap, şunday nemelerge çıkarganga sizlerge hem rahmat. Çoğ. Rahmat. Amin. Aytkanыңızlar kelsin. Aytkanыңızlar kelsin. Gör. Irda beres be. Kana? Şair apalar kezekte kaysırı menen Özbekistanda Jalakudukdagı Paxta front ayının şair apalары.
Hı. Kızımdan uymu uydursam, kızımdan üyün toltursam, kızımdan üyün toltur, oy balpayıp törde otursam. Kızımdan üyün toltur, oy balpayı oy törde otursam. Oo. Şaşırdan şırdak şırdasam, ulumun üyün toltursam. Ulumdan üyün toltur, oy balpayı oy törde otursam. Ulumdan üyün toltur, oy balpayı oy törde otursam. Qanday sonun, he? Bir ulum Volga aydasa, bir ulum jaylo jaylasa. Atenem gelet dep koy, oy koysoy oy bizde seylasa. Atapam gelet dep koy, oy koysoy oy bizde seylasa. Rahmat. Amin. Endi aytqanыңыз ekan. Sonun boldu. Sonun boldu. Jana bir aksakal жүрөт эле го. Daim tez kavardı göröt eken ele. Murat! Tez kavardı körgөнü. Berke bir yaka. Ha? Buradayız mı? Ha? Kor menen mi? Hayli bolat. Kazanda kaynay kuş karanay. Kuşun bacına damardanay. Koynağla bile gide castanay. Kapı buldum neşin ay. Açılsa da cavay. Biz kavşağın gıçıları. Biz de seyden dağılay. Başkara 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 bey. Kazanda kaynay kuş karanay. Kuşun bacına damardanay. Koynağla bile gide castanay. Ana rahmat. Rahmat Allah razı olsun. Zor iş kılat ekense. Zor iş kılat ekense. Ya bana bir avam жүрдү. Ha, muna avam mene. Qanday, жақсысызбы? Денсаулық жақсы? Бая машинада bir uçuraştım эле ошол менен. Qanday, жақсы жүрөсүз? Alhamdulillah. Атыңыз ким? Murat bin atı. Ejenin balası bunu. Ha, öjenim mi? Maşallah. Екі Жақсы. баласы bunu. Сонун. Siz qancha жаштасыз? Men 59'da. 59 жашта. Бул элдин санжырасын билесизби жакшы? Biliriz var. Тарыхын. El beri bilet verdi. Bir atanın baldarımız da. Biz Karagönas bolağızdan, Karagönas'ın 4 balasından. Buna Karagönas'tan 4 Кайсы урусундасыздар? Ayjor. Ha, Ayjor olur. Жору. Jorun Ayjor'sundan bunu. Жорунун айжорусуна. Ошol Karagönas деген biz bununla turgan yer. Karagönas'ın 4 balasındanız. Duulat, Sendeliöz, Kulusuk, Orok деген. Biz 4 tane balası. Kırgızistan'ın içinde bizim dağın bıtıkanlar köp. Жаңарык, Куршап, Алай, o Kiçolay açelle. Buna granisi olgandan Senegal'a Kırgızlar biz. Ортодон зым эле тосуп турат да. Başta cımcak bolgan da. Бирок şu emes geldi, ağay geldi. Sanjire жазып аткан экен. Sanjire'de бар эле кишилербиз biz. Atatürk biz. Жору болуп, жорун Karagönas деген баласы болуп. Ошо Karagönas'ın 4 эле баласы бияктı. Калгандар тиякта Кыргызстанда жашайт. Кыргызстан. Алай, Kiçolay, Жаңарык, Куршап, бияга кеткен. Эмегечен барат экен. Алай окуга чейин. Алайкуга чейин. Oo, киндигиңиздер, тамырыңыздар таза жайылган экен, а? Tut bir yere nemenin jorların jeri. Buna koşun aylımız çoy jorlar. Biz buna Karagönas jorubuz. O canımıza gelgen aylılar Günçübağ joru, nara Kadakçın joru. Nara Koca Botkat Könegen, Arday, Mönök, nemeler töölös, bardı koşulur ketmeyöre düşünler. Kızlar köp yakta. Kırgızlar köpпү bu Yok yok yok. Жакшы. Азыр жаштар да мындай тарыхты окуп, тарыхты сиздерден угуп мындай үйрөнүп атабы, билип атабы? Atadan bala ötkende ele berle bilet. Hem şu ağay geldi. Unutukken gelgen ağay. Kadir Kümila. Kadir'den şu profesörüz geldi. Özü tutup kalgan Sanjira'sı. Kırgızistan'da tutkan zincirgile biz urlap kalsa Sanjira var. Sanjira var da. Sanjira var.
şu nevresinden beri çıkarıp bergen o adam berip ketdi. Tarıkçılar gelip mындай сурамчылоо жүргүзүп атса керек, санжырачылар. Agay geldi profesör gelip. Kırgızistan'dan. Hazır aklına unutуп калдым. Emele ketdi. Ошол киши көрөм, ар бир немесин Кыргызстан санжырына түшүрөткөн. Oo. Бирок bu жактан катыш бар. Ата-бала менен. Бар келип турасыздар. Бар иншалла. Азыр эми могу чегара ачылып эң сонун болуп калды да. Эки элдин ортосунда карым катнаш, наракка өтүү, берека өтүү, соода, алака, бересе дегендей, я? Бар. Азыр кеңирчилик эле. Кеңирчилик болуп Башта эме жок. Саясат бизде эле. Кыргызстан менен бир кадам мына аэропорт 3 километр. Ошун аэропорт. Карасы 7 километр, ош 9 километр. Ошо меселер эмес да. Жакын эле жердебиз. Эми кийин эме болуп карталаштырып баягы граница бөлөсө кадимки эле кыргызбыз. Burada bizim avalar aytçılar. Bu yerde Sovet Kırgızistan degan gazeta chiqqan. Mektepte o'qiganda. Qandadir bir vaqt o'tgandan keyin O'zbekiston gazetasi chiqqan. O malda endi shunday nima bo'lganda odamlar to'raligida nima qilib bo'lgan. Men bilmagan. O'sha keyindan keyin qayta mezgil kelganda o'zi shunday O'zbekiston Qirg'iziston bo'lib ketgan. Uni biz bilmaymiz. Endi просто odan o'qib, cho'nglardan o'qib, shunday taптап nima qilib olamiz. Мамлекеттин, hakimiyattın бардыгын сиздерге мындай камкордугу жакшы экен, а? Жакшы экен, а? Xudoga shukr. Ulug'chilik çok. Bölüp tasar buna. Prezidentin emesinden gelip vilayet hakiminden prokuror öz baş bolup şerer turup Bercan gördüңөр эми. Бул Өзбекстан эмеле мындай ай таппайсыңар азыр. Şu күндөрдө шулардын аракети менен ушунча жасалып айтпадыңбы? Жүзүңдү көрүп айтып атпайсыңбы? Бул эми Кыргызстанда эле жок мындай айылдар. Кичинекей болгону менен мындай улуттулук деген маселе жок. Анан мындай колдош эме болуп туруп Өзбекстан эмели сол президенттен баш тапшырык келген мына vilayet hakimi mına azı bizde жүргөн sponsor жүргөн kişi eme vilayetin genel prokuroru şeride şu kişi gelip barca kılgan uşular. Oşoga rahmat. Oşo kişiге rahmat. Uşu baldardın emesini toplap ayıldın emesi menен oşolar turup şu daraja жеткизип койду. Men maqtanam ayıl menен. Sebep bunda Özbekistan Kırgızstanda da jok. Azır üymeylerde göre elin yaşaş şart. Kırgızstanda hiçbir köçö мындай эмес. Yok. Gelip çalıştırıp görsün. Мен деген байлар жашаган буржуй городоктор бар. Бишкекте оштой жаллап атач. Мынандай көчө жок. Үстү мындай тосулган. Бир жүрүңүздөр кыдырып, а, масайлы. Энелерибиз, аталарыбыз отуруп турсун. Бияк бакча? Бакча бар dey. Жүрүңүздөр, секен айланып, айылдын көчөлөрүн көрөлү. Übrölük bakçalarımız var. Oşlara girseňer şulardan görgüle. Oy. Oo. O yakты көрсөтүп чык, bu yakты көрсөтүp чыk деп атат. O temirden жасаптыр, ha. Xudo xolasa Qirg'iz bo'lib O'zbekiston Qirg'iziston sinfdan oz. Biroq prezident tashabbusi bilan O'zbekcha shu asfaltni open byudjetni utib oldik. 3 kilometr asfaltni. Bizga hukumat jag'idan 1 milliard 250 ming pul ajratdi, ақша. Shu 3 kilometr biz oilamizga asfalt bosib berdi. Rahmat, prezidentimizga rahmat. Prokurorga rahmat. Prokurorga, buna viloyat prokuroriga, gen prokurorga rahmat. Shunchalik bizni dengizga chiqarib, O'zbekistonda eng chetda yashasak biz Qirg'iz aldi juda ko'rmadi-da, biz shunchalik kelib, shunchalik bizni shunday sharoitlar yaratib berganiga o'shalarga rahmat. Sog'lanib prezidentimizga ham rahmat. Amin. Shunchalik bizga shunday sharoitlar jamoa. Buna yerda o'zimizda übrölük sadıklar var. Ha bu, bir bala bakçı ekan da. O aksakaldar, eneler ketip kalbastır, ha. Bir var o atalar menen enelerden ben batalıp olayınçı. Ketmey tursun. Buna qarаңыздар, Buna жолду қарасаңыздар, Bu da kansa köçön ayağına çeyim şunday ekan, ha. Vardı şu. Gut ayıl şunday. Bul emi жүзүм zar bolo. Yüzüm. Eki jagına жүзүм egiler. Egildi. Bul emi kötörülöt. Naraqtan beri aqa. Oy, bu жүзүм zar bolot ekan da, tunnel bolot ekan da. Jayбез. Salаңdap жүзүмдөр. Özü bagat da cüzüm bilençe. Satat, başka kılat, bağlat. Biyaq ne? Übrölük bakça det. Ah, det sattın, ha. Baldardı şu yerge beresler mi? Bu mençiklik mi, mamleketlik mi? Mençik. Çasni. Çasni den, ha, жақшы. Жақшы. Çasni detski satıyoruz biz. Bala bakça. Şu yerge, baldardı şu yerge beresizler. Orus dili, İngiliz dilden sabak veret. Sabak veret. Konkretni Özbek dili var, Kırgız dili var. Siz ne cumuş kılasız? Ben Rusya'da işteyim. Ha, Rusya'da işteyim. Ben yakında geldim Rusya'dan. Tez kavardı görüp durasın? Ova, o da şükür. Ben Rusya'dan görüp duram. Şilerdi.
Nimelerge подписчикмин мындай айтканда. Endi adaqıl Ne deyiz? şöyle Özbekistan'da yaşayan yübrelerin hem şartlarını bir görüp geçsingler. Özbekistan'da Kırgızlar qanday yaşap atat. Uyurlarga girgiler, görgüler bar joğuzdu. Biz şu yerda Özbekistan'da Kırgız bolsa simiq tanıtabız hazırcha. Shunday shartlarni berganiga rahmat prezidentlar o'zigacha. Ayriqcha buna Moskvalikda biz yoshlarga o'ta rozichilik bildiraman. Sebebi shu yo'lga biz opam budjetda shu rossiyalik bolalar sponsor bo'lib berdi. Men shu rossiyalik bolalarga rahmatimni aytaman. Ha, yaxshi. Rossiyada ishlab yuradi bolaringizlar, ha? Rossiyada bolalar ishlab yuradi, o'shalarga rahmat bariga. Ular bo'lsa, bular bunchalik bo'lmaydilar. Rahmat o'sha bolalarga, shu ota-onalarga rahmat shu bolalarda. Shunchalik tarbiyalab, shu elga xizmat qilgan bolalarga, ota-onalarga, samglan ota-onalarga rahmat. Shunchalik bizga shunday sharoitlar jarat berdi. Asfaltlar hech qayerda bunday asfalt yo'q. Mana ko'rtasizlar o'zinglar. Asfalt o'zing Zo'r bo'libdi. Jaltira bar jo'g'i. Qancha xo'jalik yashaydi? 196 xo'jalik bor. Uy-bular bor. Tutunib endi o'shadan bir 800 ga yaqin turg'unimiz bor. Ha, 800 ga yaqin turg'un. 800 ga yaqin turg'unimiz bor. Kichkina do'ppidaylar ayol o'zi qirg'izlar, biroq intimoq biz. Intimoq ayol shu bolalar tuni meni o'qitibay shu asfaltlarni Xudo nasib qilsa 30-kuni boshlab 31-kuni sarmen asfaltni bir kunda bosib chiqib ketdi. Maşallah. Sonum bo'lib turibdi. Sonum bo'ldi. Shu misoli janagı bayramdıq işçaralar bo'lib qoladi. O'shalarga aktiv qatnashib, inshaalloh barib shu o'zida Navro'z bo'ladi shu yerda o'z ayda. Navro'z qirg'izcha bicha. To'ylarimiz bar jo'g'il qirg'izcha. Egemenlik bayramlari, barini to'solamiz. Ayniqsa to'ylarimiz qirg'izcha bo'ladi. Qo'noq beramiz. 14-15 shartga qarab. Biz endi qirg'izcha saltımız var da. Kırgızca salt menen de. Kırgızca salt menen var joğuz. Ata boğaz kaltırıp ketken saltımız var. Ya bu bizde Kırgızstan'da Kırgız eli raza sayasatçı da. O ayıldağı aksakalga çeyin bardığı sayasatçı da. Bardığı sayasatçı. Sizler hem sayasatga kızıqaslar, kızıqpaysızlar. Je tölke tirikçilik menen mi? Bize siyasat konuda öyle kızıqpayız. Kızıqpaysızlar. Yok, siyasat. Bize görak tirikçilik. Ha. Misal için biz ayılday mal koymayan anlat. Yani argı marka Rusya'da işlegen balalar köp. Tölke tirikçilik menen de. O şu Rusya'daki balalar bu olsa şunday yerler bu etler. Men rahmat etem şu Rusya'daki balalarga, en samimiler. Ana buna öz yaşlarga rahmat etem. Şular tik durup 20 gün open budjetde oynap şu utub aldık şu akçаны. Zor boluptur ha. Endi şu simiqtan da biz az büt ayıl bar. Biz жаңы жылга bayram günümüzge 31-günü şu asfaltı basıp çıkıp geçti. Rahmat Özbekistan büt bari çoğ boroga, prezidentimizge rahmat. Muna mektepte bergen vilayat gen prokurorga rahmat. Oşular gelip şunca qarap turup şunca şart jaratı berdi. Ve bunday jaşo görtasаңар өзүң өрөй. Шүңүздө ham көргөн эмесмин. Шүңүздө ham көргөн эмес. Ойлогон эмесмин. Ойлогон арасаңа рахмат шунчалык берген деген бизге. Өзбекстан жашаганыбызда сыймыктанабыз биз. Бул бир эле көчөсү экен. Биякта деле ошондой көчө экен. Бардыгы. Нарактагы көчөлөрдө? Бардыгы. Биз көчөдө жок да. Бардыгы сондай. Ya bir alakan cayıp batalı olay ne mi bu? Yenelerimizden, atalarımızdan maşallah. Bu yenelerimizden bir alakan cayıp batalı olaylı. Wow. Yüz var kendi bir ejeydi şu biz yaşagan şaroitni bir görüp anlasam bu ne dediler? Boldu. Var cinsler. Ya bir batalı olay mı? Yenelerimden batalı olay ne? Bir bata verip koyunuzlar. Amin. Rızkına bereke versin. Amin. Tapkanlarına bereke versin. Amin. Uğul kızların jakşı günlerin Amin. günge jetkirsin. Baktılуу talaylı olsun. Amin. Köptün işin kılıp, kızmatın kılıp jüre bergin. Amin. Tınç bol. Şu bizim eli yurtumuzdan tınç bolsun, gelip bizi tartıp sürdürgün. Tarkatıp jüre berginge jetip jüre bersin. Amin. Jakşı günlerde uçuraşaylı, tınç bolgula. Amin. Allahu Ekber. Aytkanыңыздар kesin. Aytkanыңыздар kesin. Жақсы жүрүңүздөр, ha? Жақсы. Дуа кылып туруңуздар иншаллах. Жакында орозо келет, мына орозону жакшы өткөрүп алыңыздар. Рамазан айыны машалла. Bir ejebizin үйүнө киребизби, не? Ошого кирелик. Жүрүңүздөр бу. Үйүндө када салтында көрүп коет экенбиз да, кандай жашайт. Кыргыз тоймолорду жайганда, ошо бир көрүп чыгайлык. Зор экен. Кыргыз оймолор бар.
O köçödü dakan sayağına şeyim bolupdur ha. Yakın, yakın. Bu aylanası fon ya. Buna maşina. Ne maşina? Centrao? Yedira. Özbekistan'dan çıkan maşinalar. O da öz maşınlar. Ya porter de var ki ha sizlerde? Porter bu. Özüzdük. Porter. Ataqlı edim sana maqtanıp ketsek, bu yerda 96 yübile bolsa, Baylozda 100 aşıq maşını var. Nasip qilsa bari bunda deyğilar. Şarait yaxşı. Har bir uyda birde maşına var. Barında 2-3 maşına var. Yaşao şartı yaxşı. Bay ekensizler, Allah'a şükür, Allah'a şükür. O qorozda qoyu var, qazıqda malı var. Qaysi uyga? Ona. Rahmat şunçalıq şər-şəraitlər jaratbergenге Özbekistan prezidentleriga rahmat. Buna o ekataş uylar kuruluptur ha. Уже. 700 bayutat salıtat. Oo buna. Bu Kırgızistan'da da uylar kurulup başlaptır ya buna. Ha maşallah. Bu kimden uyu buna o? Ekataş uyu. Manasakan uyu mu? Ha, Manasakan uyu eken жақсы. Buna oldu yerde daha bir öse ekataş kuruptur. Жақсы, elden yaşı olsa жақсы eken ha maşallah. Yaxşı. Sivet ölçmeyi sizlerde? Yo'q, svet az ölçmey, yo'q bo'lib qoldi. Ber muna yo'q. Suv qanday? Suv kengirili? Suv har bir uyga krant tushirib berdi. Har bir uyga giresin, uyda Krant var. ichida krant bor. Muna yo'lda krantlar uyga har bir uyga krant kirgizib berdi. Diyqanchilik qanday? Diyqanchilik. Dehqonchilik yaxshi. Har bir adamda qancha, har bir qo'jalikda qanchadan jeri bor? Misol, yer berilganmi? Biz hukumat Arendaga olib ishlatasiz. Arendaga olib ishlatadi. O'z hukumat fermerlarda ishlaydi. Shu oildaglar bet bari fermerlar ishlatayotgani boshqa kerak. Yo'q. Ana. Bismillahirrohmanirrohim. O, qo'zopoyani rosa yeyib turgo ha? Mana mashinada Qanday sizlar, yaxsizmi? keling. Bu opam mana shunaqa narsalar qiladi-da. Mana. Qanday, yaxsizmi aja? Voy, voy. Men atim Ataqul. Densolig'ingiz yaxshimi? Yaxshi balam. Charchabay. Kelma ham. Siz o'yma tiyma, to'shaklar bilan o'tiradi ekansiz, ha? Ova, men o'zim qo'llanarım bu. Qo'llanuvchilik qilasizmi? Ova, o'zim qilam. Endi Keling o'tiravering. oyoq buyoqqa nima qilib boshladim, shularda ulg'otib o'zim qilib, nevaralarimga ko'rsatib, shunday ishlarni qilam. Buna shu baldarniki, nima kishilarniki, ayollarniki. Chapan chepkandari meni. Ova, shularni qilib, bunalarni qilib o'tiramda ular. Yoshlarning qiziquvchi yaxshilar bor. Yaxshi, nevaralarim qiziqadi, ancha-muncha kelganlar qilib bergile deb keladi. Qo'limdan o'rnimgacha qilib beraman bular. Kuchim yetishincha. Sizlarda sep qanday? Sep berish qanday? Sepda nelerni beradi sepga? Qiz uzatganda sepga ne beradi? Shu barjoqni beramiz. Ne misoli? Endi 2 mehrab to'shak ko'rpa deganday. Qancha jakondoz yer to'shak berasiz? Yer to'shakdan bir 30 ta qilib beramiz. Bunday tak to'shakdan 30 ta qilib beryapmiz. Hozir ko'payib ketdi barjoq. Ha, ko'ydi. Bunday padishka-matishkalarni qo'yar, sansiz beramiz. Berasiz. Beramiz. Endi o septiki boshqa, bu o'zimning uyimga qarmagan tutganlarim bular. O'zim tigib, shunday qilam. Hechinam nima bo'lsa ham tigib, bunday qilib jarqirab. Qo'llanuvchilikdan, ha? Ova. Ay, O'sha o'zim sanchi bo'l ishlagan chorvada. Chorvada. Ha, yaxshi. Shu. So'nin. Shularni ham qilam, u yoqdan kelib, shu o'xshar ishlar. Ha, yaxshi. So'nin, bunaka. Enaka bizning qo'ldan jasagan, mana quroq to'shak ekan, ha bular? Quroq. Quroq to'shak ekan, ha? To'shak baldardan tayinlar salgani, mana shular. Shular yerda o'tiramda bo'lam. Son, bor bo'lings. O'tirishning nimasi yo'q. O, pensiya yoshda shundayda. Qancha yurtib deganda ya? Ova, 73 ga chiqdim hozir ham. Ko'p yashangiz, bor bo'lasiz. Rahmat. Bo'pti, Xuddi sizlarga ham uyingiz. rahmat. Rahmat. Xuddi uyda borsin. Prezidentimizga ham rahmat. Dunyo turgucha tursin. Amin. Hokimlarimizga ham rahmat. Shu darajaga yetkazdi mana. Barjo'g'iz shaharga bo'lib qoldi, shahardan farqimiz yo'q bolam. Rahmat sizlarga ham, rahmat. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Ko'rdingizlarmi, tug'anlar? Ya bismillah. Tak, shu o'ydan bosaveraylar. Tak, eshikning ostida makaga tekansizlar, ha? Narog'i egin taloq ekan. Bu yoqda cho'p jiyilib tur. Saroyning ichida uylar, torpoqlar baylanib turadi ekan, ha? Ha, bular bir uy bilan shunday tirikchiligi. Har birida shu ona bilan zanimasi qiladi-da biz tirikchiligi shu. Silos aytib. Ha. Ona deb yugurib silos qilamiz. Qancha silos qilasizlar? Buning ichida ne? Silos bormi? Ha? Bizga qani o'rib geç bizga qo'ylar silos mollar bog'ot. Buni ne? O'zingizlar tayyorlaysizlar shunda. Bu kombayn o'rdirib, olib kelib shunda bosib olamiz.
Kilostun jıtı jaman jaga. Rasa jagat da mı? Japanга жагат. Rasa sonunda bolsun jıtı. Jagap koyarım. Sonu ne? Yaxşı. Ha. Ya yaxşı жүрүң. O. Kim bolat deysiz? Katpam bo'ladi bu. Ha. Cho'ngpam. Tuğanınız bu? O da. Atınız kim? Shuhrat. Ha, Shuhrat aka. Ha, yaxşı. Köp çaşaң. Oruvaң, sırqavaң, ha? Yaxşı жүрүң. Rahmat. Ya bunu anta olma kaktarı da kıladı gene, ha? Buna. Olma kak var gene. Almanı kıpkızı kılıp jayat eken. Ha, yaxşı. Burada men jaş mezgilimde үйдө mınандай kravatта жатчумун. Kravatта uktachumун da, bирок uktap turup ondan bilbeyim kulanıp düşüp ketчумун da. Rahmat, Allah razı olsun. Bar bolunuz, baktırı bolunuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Boldu. Rahmat. Buna üydün aldığında da cüzüm zarı var eken, ha? Yaxşı. Ушундай эми, туугандар, мен азыр бул чыгарылышты жыйынтыктайын. Өзбекстанга ушу Жалакудук районуна караштуу Пахтафронт айылына келип, ушу чакан бир репортаж жасап, ушул жердеги Өзбекстандагы кыргыздардын жашоосун бир аз болсо дагы сиздерге тартып көрсөтөйүн дедим. Бизди жакшы, жылуу, жумшак, өзүнүн жакшы сөзү менен, жайдары маанайы менен күтүп алган ушул элге, жаштарга рахмат айтам. Анан ушундай шарт түзүп берген өлкө жетекчилигине, бийликке, Шавкат Миромонович Мирзиёев баш болгон ушу Өзбекстан бийлигине ыраазычылык билдирем. Өзбекстан ушу Андижан облусу Музафар ака беле, облус прокурору. Ошол баш болгон жетекчиликке ыраазычылык билдиребиз. Эмне дейсиз? Мамлекет элге ушундай шарт түзүп берип атат, ага биз шүгүр кылышыбыз керек. Мына шүгүр кылып, жайдары жумшак жашап отурушат. Биз эмнени үйрөнөлү? Шүгүр кылганды үйрөнөлү. Калганы баары Алладан иншалла. Сиздерге рахмат. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat berganingiz uchun. Кыргызстанга бир өтүңүздөр, ha, иншалла. Иншалла. Алла кааласа. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Пока-пока.